पाउसे दी यमफम ओइबा मरोइबा पाउ खराब दे तौजरी कोविड की अनौबा स्ट्रेन अमसु साउथ अफ्रीका दा संदोकपा थेंगनारे यूके दगी हलकपा इंडिया मसा निपान पॉजिटिव ओइबा थेंगनारे साउथ अफ्रीका दा कोरोना वायरस की अनौबा स्ट्रेन अमा संदोरक्तुना लेबाक असिदा मिसिमिना कैमरोम थोकलकले हाइना साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट ना लाउथोखरे पाउ की मतुंग इन लेबाक असिदा नौना पॉजिटिव ओइबा थेंगनारे मियोइ अयाम्बा 501B2 हरगा खंगनाबा अनौबा स्ट्रेन असी ओइरंबा थेंगनारे अदुबा लेबाक असिदा नौना थेंगनारिबा स्ट्रेन असी हंदक यूके दा संदोकपा थेंगनारिबा अनौबा स्ट्रेन असिगा मानदे हाइरे हिरम असिगी मतंग साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट मिनिस्टरियल एडवाइजरी कमिटी की चेयरमैन प्रोफेसर सालिम अब्दुल करीमना पाउमिसिंगदा हाई हौजिंगमकी ओइनदि कोरोना वायरस की नौना संदोरकलिबा स्ट्रेन असिगी मतंगदा मोट फोंगतोरकपदा अरुबा अमदि ओइगनी अदुबो हारिबा अनुबा स्ट्रेन मखल असी हानगी स्ट्रेन अदुदगी का हेन जांगना संदोकपा ngami आइबदि खंगबा ngamle मरम असिना लेबाक असिदा कोविड-19 की लाइचर असी हंदकी अनिसुबा वेब असिदना हेन मसिंग जामना संदोरपा याबगी ओइतोकपा लै हाइरे हौजिक लेबाक असिगी ओइना लाइचर असिना मरम ओइदना मियोइ दिसिंग निपान चांगा हॉस्पिटलाइज तौदुना लैरे अदुबा कोविड-19 की अनाबा वेब असिगी ओइना हौकिबा अगस्त था फावददी मियोइ लिसिंग निपान चहुम हॉस्पिटलाइज तौदुना लैरंबने हौजिक ओइरकलिबा फिबम असिगी येंगलगा लेबाक असिदा अकनबा लॉकडाउन थमजिनतुना यु योनबा अककनबा मतम थंबा समुद्र खोंगफांसिंगदा मी चंगबा थिंगबनसिंगबा थबक क्यामरोम पाइखतपा हौखरे हौकिबा सायुल असिदा लेबाक असिदा कोविड-19 पॉजिटिव ओइबगी चांग असि ममांगी सायुलसिंग येंगनबदा सरुक अनि हेन हेंगतपा थेंगनारे हौजिक फाउबिक ओइना लेबाक असिदा लाइचत असि पॉजिटिव ओइबा थेंगनाखिबा अपुनबा मसिंग लाख मपल लिसिंग तरागनिथोय चामरी निफुगा तरे सुखरे मसिगी मनुंगदा मियोइ लिसिंग कुनकमरी चंगा कुंठागा मपंदी लैखिद्रे हाइरे चैरकसिदा यूनाइटेड किंगडम दा कोविड-19 की अनौबा स्ट्रेन अमा थेंगनबदगी लेबाक अदुदगी इंडिया तमना लाखपा फ्लाइट खुदिमक असि नुमिदांग डिसेंबर 12 अमदे कुलुमतोय की लोनबा अहिंगदोंग याइदगी थिंगलागनी हाइदा लाउथोखरबा तुंगदा ngasi के यूके दगी हलकपा मियोइ मंगा दिल्ली एयरपोर्ट दा कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा थेंगनारे हाइरे एजेंसी दगी फंगबा पाउ असि की मतुंग इन ngarang मिनिस्ट्री ना ऑर्डर अमा थोक्तुना यूके दगी लेबाक असिदा लाखपा मियोइ खुदिमक तंगाई फदना RT-PCR टेस्ट तौनबा खंगनखिबगी मतुंग इन्ना ngasi दिल्ली अमसुंग कोलकाता एयरपोर्ट सिंग दा टेस्ट सथबदा मियोइ निपान असि पॉजिटिव ओइबा थेंगनाखिबनी हाइरे मखाताना मियोइ निपान पॉजिटिव ओइबा कोरोना वायरस असि अनिसुबा स्ट्रेनला आइबदु खंगनबा टेस्ट तौनबा सैंपल थाखरे आइना दिल्ली एयरपोर्ट की कोविड टेस्टिंग सेंटर की दिल्ली एयरपोर्ट न फंगदोरकले मखाताना लेबाक असिदा लेचत असि अनोबा स्ट्रेन असि छांदोरकपा थिंगनबा सेक्शन थौराक ओइना यूरोप अमदि मिडल ईस्ट की लेबाक सिंगदगी इंडिया दा चंगलकपा मियोइ खुदिमक तंगाई फदना नुमित 13 नि इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन तौनबा खंगनखरे हाइरे चाइरगसिदा इंडिया की वांगमदगी हलकपा मियोइ सिंग पाउ फौरकनबा खंगनलकले हौकी बसायुल खरा असि की मनुंगदा यूके दा कोरोना वायरस के अनोबा स्ट्रेन अमा संदोकपा होरकपदगी स्टेट असि ओना सेक्शन थौराक लोकटपा ओइना हौकीबा नवेम्बर 15 दगी डिसेंबर 12 फाउबा की मनुंगदा इंडिया की वांगमदगी स्टेट असिदा हलकीबा मियोइसिंगदा कोविड कंट्रोल रूम नत्रगना डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑफिसर पाउ फाउरगा कोविड-19 कमन कंट्रोल रूम दा पाउ फाउरकनबा कोविड-19 कमन कंट्रोल रूम दा खंगदकले मणिपुर की हेल्थ डिपार्टमेंट की वांगांग लोइचु ओइबा एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर खोरम शशिकुमार मगानो खुदेक पिदुना थादोरपा सेरोल अदुकी मतुंग इन्ना कोविड-19 की अनोबा स्ट्रेन असिदगी ngakthoknaba thorang asi lokatpane hariba matam asigi manungda state asida halakhiba miyoisina covid-19 common control room gi number 180034538818 nadragana district surveillance officer singda pau phobiduna makhata na thijinbada mateng pangbiu haire amromda UK da coronavirus ki anoba strain asi sandorpadagi malem gi tongan balebak singna UK dagi flight parakpa thingjin khrabagi tungdang asi UK dagi lebak asida thunglaba tongan ba flight anida covid-19 positive oiba mioi ni pan Thengnakhre lebak asigi ona sujum chaka chanamit ki horaga December 13 phawbagi oina UK gi flight sing changlapa thingkhrabane sarak asida lebak asidagi lakpa passenger sing asita ngai fadana airport ta test tawnana order tawkhrabane order asigi matung inanga si airport sing da test tawbada haukibani thokaba nimitta UK dagi passenger chani humpu daruk puduna lakpa air India gi flight amada mioi taruk positive oiba Thengnakhre loina haukiba dawai jingnamit ki athengbada UK dagi Kolkata phawa passenger chani kunithoi puduna lakpa flight amada mioi ani positive oiba Thengnakhibane panba yabadi UK da nawna sandokpa Thengnariba covid-19 gi anoba strain asi hanna leiramliba asidagi saruk chada homdra hena sandokpa gi changwangi haina World Health Organization na phangdokiba laikhrabane
Nagalambaromda accident da sikhibagi chahi taret ki tungda Emung Manungda Lupa Crore ama pinaba Wayel takhre masagi chahi kuntra ga taret suraba accountant ama dumper truck amana powaida mahaki bike ta thongkai tuna takhibagi chahi taret ki matungda motor accident claims tribunal na Lupa Crore amaga Lupa Crore 1.1 lomgi compensation ama mahaki imungda pinaba Wayel takhre Dimper truck driver aduna victim Santos Moreda medical ki tengbang peram drama famjada ki chen kiba aduna mahak maral leire haibadu utli haina tribunal aduna haike victim Santos Moregi sahi ki income lupa lakh ahum makhaine compensation adu tungi asa magan kiba imungi mioi sing awaba nang kiba hospital amasung atei khor sing yauna tongan ba hiram sing da hot kibane victim ki nupi rupali amasung masanupi ani Mapa siba matamda amadi tha tare nipan khatangari ba adu yauna September 2013 da makhoi demand thangalakhe atopa pau amatana haujuk phawda US ta khwaidi ki tamthiba covid na sayul the second control the khuding mi amamam sire United States ta haukiba sayul the second control the khuding ki kanagumba amade covid 19 dagi sikhre laina asina December kunna loisinba namit taret ni ki manungda mioi lising taraga nipan hena hatkre masi state amasung country reports ki Reuters analysis amagi matung ina atopa awang record oikiba mamangi sehul dagi sada 6.7 helabane sahilo silakpagi he holiday gi season matamasida health official singna chatanaba phanayamna haiduna irai thangja amasung amaising nabita mi billion 3.2 US airport singda screen tawke Thanksgiving celebrations gi matungda hospital krati anana capacity hindokraba asida holiday gi myam punpasing asidagi covid-19 darak pasing aduna hospital singda thampam lairoidra aida health official singna awaba pokle laiba kasina anouba vaccine ani thaba hokrabasu coronavirus sandokliba asi lakshananaba inoculation sing tawgudaba adu tha kyamarong wale United States ki mafam punamakta virus adugi test tawbagi sada 11.3 day positive oirakre Masi mamangi sayul lagi sada taragani tu antare World Health Organization na sada mangagi mathaki positive test rate cheng nungnang ningai oi lauri maramde community ki manungda konsindaba anaba kya su leiram ki gani aire baragasi da Emunggi Mioi mari Hatlamle Chhattisgarh ki Durga district da Amleswar police station na kon bamba phang ki manungda leiba khudamuda khunda Emung amaki Mioi Hatlamle Director General of Police DCP DM Awas Thigi matung inna ngarang ningthaukapan metta noba adu mahaki nupi mahaki mapa amasung mahaki mama halamkibane adu ka makhoi gi chahi taraga mathoi suraba masanupa adude chathira soklomki amasung hospital amada pukhre haire aikhoin asi bhaksang mari phangke mari makadu Emung Manunggi mioi sing aktane soklaba ngang adu hospital amada layengdi amasung hauzik khodong thiringai oidre haina DCP na aike Police na case adu thichinaba team ama semkhre amasung hiram mangada meeting thamduna thabak paikhat kani aina DGP na aike case asigi mathangda cyber team singsu thabak tawri amasung aikoina case asi thunamak mari makhong puthok pangam gani aibagi asa lai aina maral ki mahakna makha takhe Nagalambaromda Mioi amada Dr.Bembem ki mingda Facebook account hanglaga lupa lakh kuntraga maga hena Louthokpiramle Police na khadrak tawromba Mioi adu sahi ahungi matungda phabadagi jail da thajinkre Masagi chahi kuntra rom damak ngai riba Mioi amana social media ki maru oiba platform am oriba Facebook ki account da Dr.Bembem haiduna semjin chajin ba fake account ama hangdoklaga account asigi khothang da sakhang mai khangna duna pau pau na ba Mioi sing ki barak sasina ba maming asida nungsi nari bani aiba Mioi amadagi khadrak tawraga lupa lakh kuntra manga hena lakthoklam police na tak naraktuna phagalaba tungda court na jail la thajinkre Ngasi Chief Judicial Magistrate CJM Imphal West ki court khadrak tawrambadagi pharaba Mioi aduba ngasi dagina mathang thagi manga phawba judicial custody remand tabiu haiduna police ki maikei dagi puthorakre mahaki matakta lokotpa regular case adugi FIR number aduna 52/2017 ne case asi Manipur Police Department ki Cyber Crime Police Station na Indian Penal Code ki section 419 420 34 amasung Information Technology IDA ki section 66D ki makada register tawbane utpat tawduna jamlaba senfam Louthokpikre haiduna Cyber Crime Police Station da report tawrakiba complainant aduna uripok asomle kaidagi Dr. Y Mohene wadana thabok tawraga
वादना थोक तौरगा सेल तानबा मियोई असिगी सासिनाबा ममिंगे लांगदा थुरुरबा कंप्लेनेंट असिना थौदोक्सिगी मतंगदा पुलिस स्टेशन असिदा कंप्लेंट अमंगा सिदगिना सही अमलोंगी ममाग डिसेंबर मरिगे नोंथिल पुंग 4 कुल्लोम तारकपदा फाइल तौखिबने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की ऑफिसर इंचार्ज एंड जोन ngasi केस असि के मरी लेना फारबा मियोई अदुबा जुडिशियल कस्टडी रिमांड प्रेयर तौरदुना पुथोरकिबा गे कोर्ट सबमिट तौकिबा प्रेयर की मतुंगिना कंप्लेनेंट ओरिबा डॉक्टर वाई मोहेन नमहा के रिपोर्ट असिदा फोंदोकी हाइबकी मतुंगिना डॉक्टर बेम्बेम देवी 8974620574 फेसबुक आईडी बेम्बेम देवी ना मंगोंदकी नमथाक तौतुना लुपा लाख 3 मखाय लुपा लाख 35 हेना लौथोकपिख्रे आइदुना वाकलके हाइरे अरोइबद कंटेंट सिंग असिगी मरोइबा पाउ खरा असिबा पाउदम जरिबा मणिपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल अमदी फेसबुक पेज असिदगी यंगबीर बुपनम पथागा जरी चैनल असिना दुम तकानरबदी सब्सक्राइब तौबिद्रिबसिंगना सब्सक्राइब तौबिरम लोइदना लाइक एंड शेयर तौबसु काउबिगरो पुनमपो अमुकाना थागा जरी